Ka Meghalaya Basketball Association kan sa panlong ya Kalimpong Ilkay Basketball Senior National Northeast Zonal Championship 2021 bakan tub ikishan rang bakan thei Hanuba Shillong kaban sedang nadu ka kat handru tarik hadu ka kat kandai tarik opera arjar apuai habakran cekilar petai kubor Shillong Press Club menta kasngi balang uba Donald Stephen Walang ubri General Secretary ka MBA ulai tu bahakane ka Northeast Zonal Championship kinon Retuli ki State Association Kibala penyaso berka Basketball Federation of India. Kiban saya simenta. Ulai tu bayi kejingil akai on penlong ha indoor court jongka Saint Anthony School Shillong. Kane kandai ka history baka Meghalaya kanyo ban penlong ya kane ka championship baki riu ijal akai basketball jongka jela kin sayo ban saki ya ki tim ki baklan jongka time chatila mingi. Kiban saya simenta ha kane ka lempung. Uba walang ulai tu ru baka jing temu ban penlong ya kane ka championship kalong ban kentiu ka sabil akai jong man kawai pakawai ka zon. Namar hadu menta ka Thailand is kadang don ka level B jongka BFI. Shushu ulai turu baga jing penlong kena ka championship kalong banjir di artili ki tim shenrang bakan thei. Ki balong kila adu ban mikmat syaka national championship bapaniai deka BFI. Kani ketika new format baka Basketball Federation of India ka introduce. Kani ka format kalong ba penjualan lagi don ki nationals kemud naga state team ngi pa syaka tuka jaka kalong ka national. Dia mentai kani ke senior level kila divide ki zones. Kemudian berapa kali India ngi don real zones. Dia kan north east zones kadai ke wini kita ki zones. Bagi don kini ki Hindu states ki bala along ki affiliated members jongka Basketball Federation of India. Kani ka format long kan yarap yaki ini ki kamta mi kan north yaki player apo north east region. Bakin yo kata chance ban compete ka higher level. Amar ngi ladang ilet cepo ka national ngim 4 poy kata ka level A. Ihap ya kan level B. Kemudian imyo ban lek kai ko ka indoor court lu. Most of the time ya lek kai ki outdoor court. Thì menta kemud ka team ka job nangi ka wi ka team shenrang ni kan thei. Kemudian kin qualify ya kata ka senior national ka kin don total kan art team perokat. Kani ka ditang ka qualifier. Thì kemudian cash prize. Kesin menengkong. Ka jimun toy kandai ya ka state i berokoi ila i ketika lockdown masalah dan Arsenal kependuk mesin lagi kena samla jungi nomor ke praktis ukin yo hop di habang i ban ketika bilik menangani seka meeting juga Basketball Federation of India di hadian bangila ya perkat longi penpau kata kejing kuat bangin host ketika kenang bagi samla jungi kamtam gini badang ki dang san kinyo mensim yang ban long involve haki jengi lek kai